nta malaria ngwaye nta kimfise nta ngwara nimwe ariko nkaguma mbona ibintu uko bigira ariko bihinduka ndabigenze gute hazigege nka gute tumenyanye imyaka 2 n'amezi 6 muri myaka 2 yose nta byari bigera mu bintu kubera ko tabyo nayo bwabona ugira ntagihambaye nahora mbona ukora ego byo munsi ugwaye kumbe wikira umviriza ndakubwira komeza ndakubwira cyo navuze wacumvise nawe kandi sishaka ntushaka kumvugisha amajambo menshi ntushaka kumvugisha amajambo menshi mes amis je sinshaka nta kibazo nshaka kwiteza zewe kuze niba unyituye ngiziki nibi unyituye ivyibiki nibi unyituye twatuzinanye mu biki kwanza nibi unyituye duhuriye kuki okay utashaka kumbwira okay merci umviriza hari ibintu bimwe mutegezwa gusobanukirwa gukundana ntibisigura kuvyariranira okay je twarakundanye sikuvuga ko twari dufite projet yo kuvyara rero igito gitabwi wabo nyimba warabaye gito shauri yako bade kuguta iwanyu kandi yagutahuye nabi kandi urambabarira vraiment jewe umwana ninda muvyara nzomurera neza ntagiriki sasa ubwana isumburira ni Hello abakonzi banyishu media kuri mukobwa nice nyene na behind camera aracari Benisha turi hahanze nyene na cyabaye kwa kundi nyene turacekwe n'abapanzi nyene rero twagiye kwa Kauze ndazi bakurikiranye abakurikiranye nyishu media avuga ati ndo abone wa nyishu media arazi vyatanguye niho naho ubu bigeze so guys ya haturi ni kwa Kauze kwa bakuze kuza sigerera mutinya guys gerera mutinya aho jewe nakugize iki unaanza nakuuliza nakugize iki wewe na kimwe my Kauze ariko ivyo sivyo umva hari impamvu yo kuntinya umviriza ivyo sivyo byanzanye sivyo uyu uramoze yego okay uyu no shaka kuvugana nawe nani beshu nkanyinshi media mugozo nyinshi media nabikoze nguyu rero mvugane nakuze be iminsi yose wari he iminsi yose wari he kazi kukazi akahe nzi ko nkora kuba maraya ikiki tangiye kuntuka oya ntabwo ndiko ndagutuka ndikukubaza nese ntuzi ko nkora wewe ukora iki wewe ntuzi ko nkora muri inyishu amaze iminsi atonda kukazi no musini yari yadu nuko dusanze wabo unyare numva ntameze neza naruhutse nuko tabimfutse urukata uriga mubaze kwanza Mercredi wari he ari njya warujya ku muryango rero buri gihe kijya kintu ushira ko kiba ari gipopi iyo kintu ushira ko kiba ari gipopi cyangwa wibagaraniye indani cyane ibyo bintu byayo sinzi ko ndabitahura kwanza kubera ko wazanye imbere ya kamera ngira ngo niho wari kumva ibi niho twari kubivugana reka kuja hejuru niko ndakubaza ariko urambaza nanje iyo ndiko ndakubaza kutari kuranyishura ndiko ndakwishura kandi hoho ndumviriza nitwara kubivugana ibi inyata kamera ihari nibyo ushaka oya atakamera ihari ntibyari gukunda ko tuvugana ko nashaka ko tuvugana ukanca amazi nkumengo ntunanzi ngo uri kurihuta ugiye ku kazi bashaka cyo ndabigenza gute tuvugana ku telefone yenyewe nyirayo solution ihari niyo kunzana imbere ya kamera uza kuvugana ibintu bitaza ntibiza oya reka kwitoza iyo nzo nironze kama bavuga ngo iki mu kirundi ibyo si byo byo kwitoza iyo nzo ngo iki nibiki kamera manzo bwira ibyo wakoze urabizi oya umviriza ibyo nakoze ibyo ntakoze sivyo tuzana kuri kamera iyo ushaka ko tuvugana twakuvugana ata kamera ihari Beni tuko tunashimiana bana hii ni vie intime hii ni maisha ya kawaida sio unapenda kila kitu sio kamera hii ni maisha ni maisha binafsi uro uro usako kukazi hapana hapa man
Okay kawusi ni kurima uda mwako ntumwemera ibyo kumwemera no kutamwemera mwemera baraba ushaka umuhishe ushaka umukunde ngiya bibaraba kwiye ushaka umuhishe nk'urumogi bibaho baraba akubwiye ati umuntu nagukunda guhisha nk'urumogi uri ntabagukunda rero ndamushoye kuri publicité bamugure bandi bamugura niko ndamudandaza ni commerce umuntu wose nanje ko ndi publicité ndiko ndidandaza ko post zanje sinigenda ndamushirako shata urukundo nkunda nararubonye hamahoho ko nguma ndakubaza ibyo wagize urabizi nakubwiye jewe ibyo ntarakimwe ndavyisura ko batazimije Beni Beni hapana kauzi nice isikakuze nice muze baba tulie kama ulikoza kipindi mwende mtafute fasingi hapana kwa hapa nyumba damu sitake nimushaka ko dushwana je mazi ko guswana ndabishoboye ubashwanira kubera iki karije nabahamagara apo sasi banza mbije ko mwa akubwire kuva ku wa mbere nturatonda ku kazi uburihe konza ngana kubura uburihe nari mazigengwa sinagwari iwawe no ndugu yangu nitubeshanye urya munsi utaha ni wari watashe wakize se nakudekesheje nakuguriye n'umuti wakize ubu rero urabonye ko atagaciro mfise urabonye ko atagaciro mfise kuze mbere numva no gusubira kukwita ngo sheri iki ngo be numva byanandambiye no mu mutwe biko birangira cyane mbe hoho ndacakubaza ibyo wakoze rirya joro urabyibuka umviriza ntaho ushaka kunjya mu mutwe ibyo bintu muri ko murambwira je ntabyo nzi ntabyo nzi nibinda kuze we nice kuze nice sawa mzee basema sana ariko banza bakubwira ati niachiriye kwanza ndekura kuze bana wetu na yuana kurashaka kushona shit usikie kwa kitu amini nisikia hapo saka kitu ndio tunataka kaseme kavuge Beni yo amashobi yenu hapana sawa dayo mwambie yo amashobi yenu kwenu kule kwa x-ray hapa umviriza tamu kwa mwana hii ni mashaka wa mashaka kwanza mbona kunisikia vitu gani mshikona nini naona panda yu juna waona hapo sasa muri kumwe arabembeza akaduza akaguru kandi naona kuona sauti ya juu pendo muzio mtoto mbombo imbombo kuyoti kigenda bakuzana imbombo mtoto wako ibyo mdogo wangu shebye bivuye mtoyi wako vajari haba muvukana bose ndabazi nyimbo utambesha Bonda Beni zumu ako katoto zumu Beni zumu mtoto sinaona terera furaya nakuze bien guze umva abana bose bakuzura bazi abatoyi biwe uyavuye oya plito vudati yuko abatoyi bose umudodo yarabazi urya nabavuye avuye mbeho ndakubaze ugemo ugemo mere umwe ngo wamujana ko ngo uvuga ati ni mama wawe kuba atari nyoko umwe abanga kansoko manutse gucuka tuko ngenya mani ni Mariam ni mama wawe boke no ibyabazanye rega sindumvisha abazanye umviriza nani nice sikia wana mama wangu anakuwa nice Beni na waomba oya sikia na waomba tukutaniye ku kazi dayo bivuge byose ngaha kwera ukuze unomusuka mucika umunsi ndaje nzosa kumubona ari se kungwa ngo nasi ndaguhuze nawe muyugi kuze muhe 3 minutes akubwira ikira goma kubwira ndiko ndaza gukora uri gukora wicengera mbiza ndakubwira oh my god na inavuga ina boss ko nza gutonda après midi kandi urabona ubu ni simu yangu ikwara namubwiye ko nza gutonda ku kazi après midi nika kwitoza inyonzo ni kamareka kwitoza inyonzo kuri amagambo ngaho nyishure ivyo nakubajije Mariam ni mama wawe ibyo wakoze hirya joro urabyibuka urya mutoyi kamane mutoyi wawe avuye nuwahe umviriza ndakubwira kabonzi wabanyeretse urazi famille yanje yose none gushaka kunyinjirira
ibyo rero nibyo nshaka kumenya kubera ko wabimishije kandi uzi ko dukundana. Umviriza none waramenye papa waramenye mama sasifi batoyi banje warababonye sawa ujya anya abaye mutoyi banje kwa mama wanje mutoyi ndagusabye unume reka kugumuja hejuru izindwi zibiri ziheze ndakurondera nkagenda yambara uri ya Mariamu yambara inde akashibura nk'akantuze bagira baturira ari akaboze. Oya mama ntawuzi ntawuzi papa ntawuzi ntawuzi papa batoyi banje ntabuzi abo tuvukana bose nta numuzi. Ndagusabye umbwire bajya banyeretse nibo nyene muvukana nibajya nyene nibajya yego ubu twosubirayo bisubiramo dusubireyo sha muvuga icabazanye amanigi Beni uvuga ikintu ndakungize bimubwire bijya bintu wambwiye sibyo kuko umuntu atanguye uko nabwo yatsinda amakofi ngira baza kuyarya. Nice. What is this in my name? Ranyunya nidiri kumuhamagara mbwira. Nice. Nimba utarabona aho nshwana uzumbaza ushwana niki nice ko muri ko muravugana sikia kuri kuja kwa nice tuko tuvugana nanje nibiki kupenda na kutokupenda abifanyi mtu aingie mu maisha mwenzake kanore Beni amubwire shibi bubwira ari ndashaka ndakubwira yuko ncewe kuvuga munsi twabona gusa urambabarira ko banashatse kubwira hejuru sivyo nashiri vugisha umuntu atari karanda vuga none amaso niyo yumva mubwire Beni atwumve mubwire ko iriko abantu nk'abo babo yatangoye uko ndakubwire yuko igiye kuvuga munsi cyo nawe kwanza nta urabizi sindenda kubivuga kare sibyo none hama jewe n'izindwi zibiri zihetse sinkiga naho ndiye nazo ndazigarura so ubu sinkiva kuga ibyo byose sinzi impamvu niyo mpamvu yanatoye umuco wo kuza kubikubwira kuri kamera oya umviza ingorane kurondera nkakubura ufise ingorane imwe ikintu cyose nshaka kugira kinini none nk'ubu iyo uja kugura albendazole kuri farumasi malaria rega na malaria ngwaye atari malaria ni inzoka nta nzoka nta kibinini by'inzoka meruka kunywa tifoide sinzi ko no bararasamye iki sinzi ko no bafise atawe kuba bataye ugiye bugara kuze kandi abishika tawundi mungu je gikobwa naco urikyo kirafu yo kwe rekana na nice waje kwanika amenyo rega ngaha nta nizuba rihari kurongo umwana waje kwanika amenyo ngaha kurongo yarugishikari gotoyega kuze agombe papa ndabasavye imwe ni mu mwirwa ndiko mvugana nawe muramuzaniye iki kwanza ngaha mvugana nawe reka kuvugana na nice nimba tuko tuvugana nawe simpaka ucuja kwa nice acuyindukira gute kwa na okay bifate basi ko turi babiri nako arakunkurikirana ngaha abantu mu buzima bwawe bibasaba iki barakugabura wowe babaratse kurubayeho nakubwiye wowe uzibe nzibisha kuze kuri hamwe wanje se wowe ndagukubita aho je uyo je kuntu bimeze kubituye umusheri wawe Tatse mikrofone kuonesha achidi tayo mikono ndagukubita nice au kula present nice ndagukubita sio kwambia tunanikuze nice ndagukubita hakuna shinda kuongea na huyu demu wewe unasema tutataongea ndagukubita Gediba nyimbo tumushegereza my microphone nipi ariko umbabarire ko ndiko nja hejuru ariko ndiko ndakubwira ibibazo byanje no arasamye nta malaria ngwaye nta kimfise nta ngwara nimwe ariko nkaguma mbona ibintu uko bigira ariko bihinduka ndabigenze gute hazigege nka gutatumenyanye imyaka 2 n'amezi 6 muri iyo myaka 2 yose nta byari bigera mu bintu
kubera ko atabyo nawe bwabona ugira ntagihambaye nahora mbona ukora ariko ujya munsi ugwaye kumbe wikira umviriza ndakubwira komeza ndakubwira bavuga ngo igito gitabwa iwawe yes of course nimba wabaye gito nibaje kuguta iwanyu iyo ni umugani w'ikirundi okay nimba wabaye gito nibaje kuguta iwanyu apana kuhakoze kuze Joranzi wewe umviriza ntabwo ndiko ndatera unzi gato nimba unzi gato sawa kandi merci vraiment kuryo jambo nishoye merci ivyo bintu muzamwizanisha umviriza ndakubwira apana kuza muravanga ibintu hari ibintu batavanga nta muntu avanga amata n'umunyu nikibaho ntushake kumvyurira wasema wazimu nako vyo bazibo kwa kuye kwa tuete nice nitakupiga kuongeza kuongea utakaza kuongea nice kuze sijakabie nataka kusema piga demu wako nakubwiye ko ndikumvuga shaka jambo ukuita demu wako iko mtoto wako ndani mwake au utapiga mimi nice na wewe kwa nilikuleta unisaidie nikutanishe nandi kale na chat ndana nagusa oya sini kuna mtu kaiko na gusupportinga sibyo agukutana gute wone mwana wiwe bitaburi kurita mu bitakura biranda kurita mu mata nk'isazi nice ndagusabye nice nanyamaza bama nanyamaza Ncho navuze wacumvise nawe kandi ntushaka kumvugisha amajambo menshi ntushaka kumvugisha amajambo menshi mes amis je sinshaka nta kibazo nshaka kwiteza jewe kuze niba unyituye ngiziki niba unyituye ivyibiki niba unyituye twa tuzinanye mu biki kwanza niba unyituye duhuriye kuki okay utashaka kumbwira okay merci umviriza hari ibintu bimwe mutegezwa gusobanukirwa gukundana ntibisigura kuvyariranira okay je twarakundanye sikuvuga ko twari dufite projet kuvyara rero igito gitabwa iwawe nyimba warabaye gito shauri yako baje kuguta iwanyu usanga yagutahuye nabi kandi urambabarira vraiment jewe umwana ninda muvyara nzomurera neza ntagiriki sasa ubwana isumburia ni usanda kuvyara jewe kuze numa kwanza jewe sinterinda tererengarenga sinterinda utererengarenga ivyari byo byose ibindi byose ndabite apaninda jenda ubona ndagera gutera inda kwanza je sindagera gutera nice ubona je ndagera gutera inda amagambo wumviriza parago mujaro kandi rero ugasubira kunkankamira uranzi iniyo ndero mwabi nice yovuga ko atanze nice yovuga ko atanze we tumaranye imyaka 2 nice no yovuga ko atanze tumaranye imyaka 2 uranzi ukongera kunkankamira mugira ikikuzi ziba ukongera kunkankamira ndiko ndabivuze kangahe ndabivuze kangahe cugirike uriko urambara ucugirike uriko urambara cugirike ndabivuze kangahe gusa ndakubwiye uti nje umwana nzamurera ariko uzicuza hi baby uko bien nice nice ndagusabye tugende nizume kwanza kari kademo ya ana nanihi nice uko bien unapendeza unataka masomo nikuulize samahani kuzasharibika my god bana manene hangana nice ndakubwira ati nta kintu gisigaranye jeje kuze sigaye dabu dasikiye afise aba comportement mabi amadasanzwe mungu nice ivyo nivyo bonye iyo ni trailer cyangwa iyo ni stress my guys ndababwira ati gumana natwe ndagwatira isoso nimwage subscribe na share na comment